آن را در برنامه اخباری آزادی پیشنهاد میکنیم. امروز 1 مارس است و من مومین احمدی در این نشر برنامه همراه شما هستم. هزاران نیروی نظامی روسیه به سمت پایتخت اوکراین حرکت دارند. 6 روز جنگ دهها کشته و مجروح به جا گذاشته است. آنها را کسی به اینجا نخوانده است. هر کسی با شمشیر به اینجا می آید با شمشیر کشته می شود. بانک های روسیه تحت تحریم قرار گرفتند. تاثیرش به پول مهاجران تاجیک و امکان فرستادن پول به تاجیکستان چقدر زیاد است؟ گیریم آمدیم که جد مقصد کورس فاسوده سوم نگرفتیم. وعده پای سنی به ساکن مجروح اجرا نشد. شکایت ساکنه که در مناقشه در مرز تاجیکستان و قرقیزستان معیوب شد. زندگانی کردن نکنیم، بچه‌های پایدن نکنیم، خانوادگی وعده کرده بودن همون خودشون حرکت میکنن. نفسان ندارم کسی گفته بودن نه اومدم کس. جنگ روسیه در اوکراین به روز 6 خود وارد شد و گزارش می‌رسد که ارتش روسیه در حاشیه‌های شهر جنوبی خرسون پاسگاه گذاشته است و کاروان عظیم نظامی به سمت کیف حرکت می‌کند. این زمان روسیه گفت که روز 1 مارس شهر بندری ماریوپول را محاصره کرده است. عکس‌های ماهواره‌ای نشان می‌دهند که کاروان ماشین‌های نظامی روسیه و توپخانه‌ها با درازی 65 کیلومتر به شهر کیف پایتخت اوکراین نزدیک می شود. پیش از این خبرها مذاکرات هیئت‌های روسیه و اوکراین در مرز بلاروس به نتیجه انجام یافت. 1 روز جنگ در اوکراین در گزارش همکار ما کیومرسی عطا. عاقبت‌های جنگ در شهر کیف. این نوار تقریباً 8 کیلومتر دورتر از قصر پرزیدنت اوکراین ثبت شده است. ساکنان میگویند که نظامیان روس تلاش کردند در نزد ایستگاه مترو سنگر بگیرند. شب گذشته تیرپرانی شد. خدا را شکر که سربازان ما توانستند موفق شوند. آنها درست عمل کردند. آنها را کسی به اینجا نخوانده است. هر کسی با شمشیر به اینجا می آید با شمشیر کشته می شود. این اتوبوس به یک قسم حربی نیروهای وزارت مدافعه اوکراین تعلق داشت. درباره قربانیان حادثه تا لحظه ثبت نوار گزارش نبود. اما جسدهای روی زمین دلیل آنند که حمله به قربانی نیست. دیدن جسدهای سلوفان پیش در خیابان، ماشین‌های ترکیده و سوخته و ولنگار در کوچه‌های کیف این شب و روز قریب به یک صحنه عادی تبدیل یافته است. این نوار را مهاجران تاجیک از اوکراین به رادیوی آزادی فرستادند. نوار از روز 28 فوریه در نزدیکی سفارت روسیه در کیف ثبت شده است. در این ماشین حربی به نقل شاهدان نظامیان روس با لباس سربازان اوکراینی به شهر برآمدند. ساکنان امید دارند که روسیه شکست می‌خورد. ما پیروزی را انتظار داریم. من فکر میکنم آنها را شکست میدهند. آنها میگریزند. همه چی خوب میشود. مهاجران تاجیکی که حالا از کیف نبرآمدند میگویند وضع در شهر بی‌نهایت بد است. در تاجیکستان بعضی بانک‌ها برای پیشگیری از پیامدهای ناگوار قطعی دسترسی بانک‌های روسیه به نظام بین‌المللی سویفت که مشکلی‌های را در انتقال و قبول مبلغ‌ها به میان می‌گذارد آمادگی دارند. در پی هجوم روسیه به اوکراین، کشورهای غربی در برابر تحریم‌های دیگر اقتصادی علیه روسیه دسترسی بانک‌های این کشور را به سیستم سویفت قطع کردند. چون این محدودیت به نظر نمایندگان برخی بانک‌های کشور به نظام بانکی تاجیکستان بی تاثیر نخواهد ماند. شرح این موضوع در گزارش همکارم علیشیر ظریفی و شهلای عبدالله. бурида шудани русия аз низоми байналмилалии свифт ба интиқоли пули муҳоҷирони тоҷик аз русия таъсир нахоҳад дошт, вале ба кори бонкҳо дар тоҷикистон халал ворид хоҳад кард. ин аст ки бархе аз бонкҳо дар тоҷикистон ба ҳолати нав омодагӣ мегиранд. дар қадами аввал яъне вақте ки гӯем ки тариқи ин низоми байналмилалии интиқоли маблағҳои свифт банкҳои давлати банкҳои русияро манъ намоянд, пеш аз ҳама гӯем ки масъалаи аввал мумкин бошад ки гӯем ки интиқоли маблағҳо ба давлатҳои ғарб, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, дигар гӯем баъзе масъалаҳои техникӣ пеш биояд. свифт як низоми байнибонкии иттилоърасониест ки интиқоли маблағҳоро дар саросари ҷаҳон таъмин мекунад.
хабари қатъи кори он дар Русия ҳазорон нафар аз муҳоҷирон ва аҳли хонаводаи онҳоро нигарон кардааст. вале мудири додугирифт дар бонки Алиф мегӯяд, ин нигаронӣ ба ҳама рабт надорад. низоми пардохтӣ гӯем ки умуми ҷаҳонии Swift ки штаб-квартираш дар Белгия мебошад, бисёртар барои хизматрасонӣ пардохтҳои мизоҷони корпоративӣ гӯем, барои гӯем ки хариди молу маҳсулот, хизматрасонӣ ки аз дигар давлатҳо мешавад, онҳо ин хизматрасониро фаъолтар гӯем ки истифода мебаранд. аммо барои гӯем ки муҳоҷирони меҳнатии мо асосан гӯем ки он низомҳое ки мо бе кушодани суръатҳисоб метавонем маблағҳои онҳоро интиқол кунем, метавонем қабул кунем, мо фаъолона аз онҳо истифода бурда истодем. муҳоҷирон ва наздикони онҳо аз қатъи кори Swift дида аз уфти босуръати қурби рубли русӣ зиёни ба маротиб бештар мебинанд. 98 сомони тоҷикида 1000 рубли русӣ метавонам гуфтам, хеле фаҳмидам. барои пулгирӣ омадем ака. ҷа мақсад курс фасудака сумона гирифтем. чанд гуфтем? 96. аз Россия утан омад пеш 140-135 хеле буд. иқтисоди Тоҷикистон ба пули муҳоҷирони меҳнатӣ ки дар Русия ҳастанд сахт вобаста аст. тибқи иттилои ғайрирасмӣ беш аз 1 миллион шаҳрванди Тоҷикистон дар Русия кор мекунанд. онҳо дар нимаи дуввуми соли гузашта ба Тоҷикистон зиёда аз $750 миллион фиристода буданд. муҳоҷирони кории тоҷик дар Русия шикоят доранд ки тафтишу фишори онҳо аз ҷониби мақомоти интизомии рус бештар шудааст. бо вуҷуде ки ҳама таваҷҷӯҳ ба ҷанги Русия ба Украина равона шудааст, вале ба гуфтаи муҳоҷирон ин вазъ низ пулисро аз тафтиши онҳо боз надоштааст. ҳамкорам Зарангези Наврӯзшоҳ бо муҳоҷирон суҳбат кард ва ин гузоришро омода намуд. ҷанги Русия бо Украина амалиёти тафтишу боздошти муҳоҷирон дар он кишварро коҳиш надодааст. мақомоти Москав рӯзи 28 феврал даҳҳо муҳоҷири тоҷикро боздошт карда як рӯз дар шуъбаи пулис нигоҳ доштанд. ҳама документ дорем, ҳама 100% патент. Суроб Ҳасанов аз ҷумлаи муҳоҷиронест ки баъди муддате раҳо шудааст. мебаранд дар муадил маъмул мекунанд, дигар миллатҳоро меоранд дар пеш муомал мекунанд. ҳамин рӯз тақрибан соати 10-11 қабидан ман бурдан муадил то бекара ман кадан. ма хай я бор дубор боша хай бугум ки ҳо я бор дуборай безор мекунанд монам тоҷикора меқапан ғам метан ба худо ҳамин пасрос вай илтимос хай камтар ҳамин дар шумо дар гапта мегзара барен камтар гап занед охи бигин ҳамин документашона биё 100% ҷавобшон те. Он не будет буянить. Нет, зачем бьете? Зачем бьете? ин ҳам саҳнаи боздошти муҳоҷирон аз 2 ҳафта пеш аст. муҳоҷирон мегӯянд бо вуҷуди машғул будани Русия дар ҷанги Украина тафтишу боздошти онҳо коҳиш наёфтааст. ҳар рӯз реди сахт дар як метро 4-5 та милиса мистан арсои ай иш меқапад мере бо ош документ мепирсад, иш меқапад дигари метро мере бо ош документ мепирсад, бо меқапан бо дагамайл мебинад документа бо адел мебаранд ман мекунам мегӯ документ ҳаста гап назан мега рафтем. мақомоти Русия боздошти муҳоҷиронро шарҳ надоданд, ҳарчанд мегӯянд қонунӣ ё ғайриқонунӣ будани онҳоро тафтиш мекунанд. сафорати Тоҷикистон дар Москав боздошту тафтиши муҳоҷиронро тасдиқ кард. масъулини сафорат мегӯянд бар асоси салоҳият ба муҳоҷирон кӯмак хоҳанд кард. бо гузашти 10 моҳ аз муноқишаи марзӣ байни Тоҷикистону Қирғизистон, як сокини захмии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров наметавонад дигар бора ба пояш рост биистад. ӯ бар асари таркиши гулӯлаи моҳи апрели соли гузашта аз як пояш маҳрум шуд. Сафаралӣ Наврӯзов мегӯяд, мақомот ваъда карда буданд ки дар насби пои сунъӣ ба ӯ кӯмак мекунанд, вале ин ваъда иҷро нашудааст. ҳамкорам Фарзон Муҳаммадӣ гузориш медиҳад. خانواده نوروزوف‌ها در جماعت آوچی قلچه ناحیه باباجان غفورов از تأثیر جنگ مرزی سال گذشته تا هنوز رنج می‌کشند. در آن حادثه خونپاره یا گلوله به نزدیکی حولی آنها افتید و یک پای پسری کلانی عائله را سخت زخمی کرد. این زخم نه تنها به سلامتی تیمورعلی نوروزوف زیان رساند، بلکه وضع روزگارداری عائله را به مشکل مواجه کرد. زندگی من وضع شده است. پای میافتگی بوده. کلام سر. کجا به خانه؟
темуралӣ замоне аз пояш маҳрум шуд ки барои сафар ба мардикорӣ омодагӣ медид ва аллакай чиптаи ҳавопаймои русияро бо қарзи фоиздори бонкӣ харида буд. вай аз соли 2014 дар мавсими кор ба русия мерафт ва касбаш кафширгарию устои сохтмон аст. билети гаронда додем. чиқадар кредит гирифта будед? кредит 10,000 сомон. Амне чихел спорт исодет кис ёрдам дода исодааст? ҳеҷ ким ёрдам додаш не. худам осекадесу қарз гирифта спорт дошем. дар ҳодисаи моҳи апрел-майи соли 2021 ки ба гуфтаи сокинон аз ҷониби қирғизистон як гулӯла ба маҳаллаи Муҳиддин Ҳайдарови ҷамоати Овчиқалача партоб шудааст, танҳо аз пайвандони оилаи Наврӯзовҳо дасти кам 5 нафар маҷрӯҳ шуда буданд ва ғайри Темуралӣ амаку писарамакҳояш ҷароҳатҳои сабук бардоштаву табобат гирифтанд. баъди чанд рӯзи муноқиша масъулони ҳукуматӣ ба иёдати ин захмбардоштагон рафта ва кӯмаки яквақтинаи молӣ ҳам карда буданд. он замон Раҷаббой Аҳмадзода раиси вилояти Суғд масъулони маҳаллиро муваззаф намуда буд ки ба Темуралӣ ҳарчи зудтар пои сунъӣ бичаспонанд, вале ин ваъда то ҳол иҷро нашудааст. баъди 6 моҳ буд мумкин гуфта буд ҳозир мо давид ҳастем эҳсоси давид ҳастем шинос нест камкак қиён шудосӣ нагоҳем худо хоҳад нақш шавад монем назде зиндагонӣ кардан накунем бачаҳои пойдан накор хонангоҳӣ ваъда карда буданд ҳамон худашон ҳаракат мекунам нефсон ягон касе гуфта буданд не наомад ягон кас худомо давид ҳастем эҳсоси дар муноқишаи марзии соли гузашта ду ҷамоати калонтарини ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, Хистеварз ва Овчиқалача ки бо ноҳияи Лайлаки Қирғизистон беш аз 40 километр марз доранд, шоҳиди даргириҳои шадид шуд. мақомоти Тоҷикистон гуфта буданд ки дар пайи он даҳҳо ҳавливу иншооти давлатӣ осеб дида ва қисме аз сокинон зиёни ҷисмию равонӣ дидаанд. Темуралӣ ҳам мегӯяд борҳо ваҳшати он рӯзро ба хобаш дидаву тарс ӯро раҳо намекунад ва ҳарду асобағалаш ҷанги қирғизу тоҷикро ба ёд меорад. Фарзон Муҳаммадӣ, Радиои Озодӣ, аз ноҳияи Бобоҷон Ғафуров. ба истифода додани полоишгоҳи нафт дар Данғара боз ба таъхир афтод. мақомот гуфта буданд ки ин полоишгоҳ аз хориҷ нафти хом ворид мекунад ва дар дохили Тоҷикистон барои нақлиётҳо маводи сӯхт омода мекунад. Маҳмудҷон Раҳматзода дар ин бора гузориш дорад. барои оғози кори худ полишгоҳи нафти Данғара ба густариши ҳамкориҳо бо Эрон умед бастааст. ин дар ҳолест ки сохтмони амбор ва терминалҳои он пурра ба поён расидааст. қарор буд полишгоҳ дар тирамоҳи соли 2016 ба кор сар кунад, вале чанд сол инҷониб ба таъхир меафтад. сабаби ба кор надаромаданаши нарасидани ашёи хом буд. ҳозир ҳамин сармоягузорoni ҷумҳурии исломии Эрон гурӯҳи сармоягузорон бо сардории Санчули Ҳусейн барои таъмин намудани нафти хом омодаанд ки ҳамкориро оғоз намуданд. полишгоҳ дар сурати ба кор даромадан қодир аст аз 300 то 500 ҳазор тонна нафтро дар як сол коркард кунад. он гоҳ ба гуфтаи коршиносон ниёзи Тоҷикистон ба маводи нафтӣ бароварда ва нархи он ба маротиб поён хоҳад омад. ин қадар мақсад ҷойи кори зиёд мешавад. ҷойи кори зиёд мешавад. пардохти андозҳо ба буҷаи давлат ворид мешавад. ҳарчанд дар гузашта яке аз сабабҳои таъхир дар кори полишгоҳи нафти Данғара ба дармондани $12 млн ширкати чинӣ сармоягузорони ин тар дар бонки мушкилдори Агроинвестбанк буд. акнун мушкил танҳо дарёфти маводи хом аст. вале таъхири тӯлонии гузашта мақомоти минтақаи озоди иқтисодии Данғараро водор кард ин бор санаи дақиқи оғози корро эълон накунанд. онҳо фақат ҳаминро гуфтанд ки роҳбарияти корхона нав иваз шуда талош аст истеҳсоли фуровардаҳои нафтӣ ба зудӣ сар шавад. маҳмудҷон Раҳматзода, Озодӣ, Данғара. инҷо барномаи боб ба поён расид. худо нигаҳдор. Radio Liberty, Praha.